بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الحادي عشر حديث سبو إيغون حديث نتمنى في كويتك ورنتبل عن أبي محمد يتام إباب محمد ونوي الحسن أونون كديكو بن علي كبيك سيدنا علي نون كديكو بن كبيك أبي طالب بابا نلادو o non alhasana o siduti ko taanirawo rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko taanirawo nelaɗo ni abi muhammadin baba muhammad on no yani alhasana o no mari wiyeteɗo muhammad immitiraɗo muhammad alhasana o ko ɓiɗɗo Seydina Aliya e ɓiɗɗo nene Fatimata jeɗal benelaɗo on e nder jeɗal benelaɗo fof ko oɗo woni ko acci ɓaawo makko ɓiɓɓe ɓe heɓi ɗon fof nelaɗo ɓe fof ɓe surno ɓe siɓe faati si wona nene Fatima wiwo an abi muhammadin alhasani yettama ba muhammad on alhasana bun ali bun abi talib on siɓiti taanirawo rasulillahi la allah sallllahu alayhi wa sallam warayhanatihi ɗuuɓeni gite makko yani oɗo nelaɗo ene yiɗimo o ɓuttinayi ɓernde nelaɗo nde ɗum ɗin komi faami on waray hanti o ko ɓuuɓeni gite makko ɗum misirana waray hanti e ɓuuɓeni gite makko yaala oɗo alhasana yihi hafisitu mi hunjike min rasulillahi immorde e konngude nelaɗo allah sallallah alih w sallam mi maanditike mi hunji e konngude nelaɗo ka nelaɗo maaki da selu terto fes ma yaribuka e ko sikkiɗiɗa kon ila ma la yaribuka yaha e ko a sikkitade kon ko hadis on fof noon da ma yaribuka ila ma la yaribuka terto ko sikkitiɗa kon wallidinto yaha e ko a sikkitade kon an abi muhammadin yettama baba muhammad on alhasana bun aliya ɓiɗɗo seydna aliya bun abi talibin ɓiɗɗo abi talibi siɓiti taanirawo rasulillahi nelaɗo allah sallllahu alih w sallam taanirawo nelaɗo waray hanati e ɓuuɓeni gite makko radiallahu anhuma qaala o wi hafidatu mi hunjike min rasulillahi immode nelaɗo allah on sallah sallam o wi da nelaɗo ma selu terto ma yaribuka e konko sikkitiɗa ila ma la yaribuka yaha e ko a sikkitade on ɗum ɗon noon ko piiji ɗin fof ko ɗum waɗi karama kojo on wii wo oɗo hadis hino ɓadi to o hadis mo ka nelaɗo makumoɗon wonde ko daƴi kon ko ɓangu ɗum ko harmi kon ko ɓangu ɗum ɗum ko on hadis mo jannguɗen ɓaawo to wonde kala o rentiɗo jiɓayeji ɗin haray o dandi diine makko kanko teddungal makko ngal kala yamɓe e ɗin ɗon jiɓayeji hara o yameyay ko harmi kon kadi oɗo hadis no e muɗum yani o hadis no e muɗum yani oɗo hadis ka fois oɗo hadis alhasana wi e nder oɗo asi womi hunjikke nelaɗo allah sallam mo yewta wonde selu terto won ɗum ko sikkitiɗa kon yahay ko a sikkitaki kon ɗum ɗum ko piiji ɗin fof si o ɗum goonga ɗuttine ɓernde jogito si tawi a sikkitaki jogito sa sikkitike ndaar so tawi ko a sikkitaki e mum no woodi ƴetta ɗum ɗon nan
ƴetta ɗum noon walli ndu fewoli ɗum noon ko piiji ɗi fof ko ɗon mba peesuɗo ko ɗum hay juulowo si goɗɗo no julde jooni jiɗimo ene hara ko darɗe tati ni ka ko darɗe ɗi mi heeɓi ene mi heeɓi darɗe tati ka mi heeɓi darɗe ɗiɗi oɗon ko anndude hay hunde ko tabiti ta hunde o anndali ko honni ko yo peesu o ndaara si tawi pellital ngal ko ɓuri waɗade wonde ko darɗe ɗiɗi o considéra o heeɓi darɗe ɗiɗi si tawi pellital ngal ko ɓuri dollude ko wonde ko tati o waɗa darɗe tati o juula e hoore ɗum ha o salmina si o salmina sujjede ɗi o ɓor sorto e probléme o haray ko ɗum waɗi Ousaymini wo nafoore oɗo hadis wonde feere wo ala neɗɗanke on e piiji ɗi koyo o yani أنه لا بد من ترك الإنسان للأشياء التي يرتاب فيها إلى الأشياء التي لا يرتاب فيها bon o wi wo feere o alna neɗɗande koyo acce piiji tawta ɗi mo sikkiti o yaa e piiɗe o sikkitaaji ɗi neɗɗanken ko ni woni alhaali makko on ko ɗum ɗon yo woɗɗito kala ko kene wonde sikkitaade yo woɗɗito sa uddike e mum ɗon tun haray moƴƴa oɗo hadis ko ɗo wonɗen daraaɗo e yanñugol mo c'est pourquoi famnen on naa ko ɗuuɗi عن أبي محمد جتان باب محمد الحسن بن علي الحسن أوك سيدنا علي بن أبي طالب ودون سيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاني راوني لا بني وراي هانتي كمو بيجي مكو قال أودا أزنبي حفيظة من مجنجك من رسول الله إمام الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون جزء ملاده دع سيد ما يريبك يتسكت لكم إلى ما لا يريبك يا هيكم بسكتاك هاي نمساني مي وأودا abi Muhammad o alhasan ɓisini alani o on ko ɓiɗɗo bilo makko ko nene Fatima bilo makko ko jeɗi alinaɗo yani ko o noon kadi ɓuri moƴƴude kamɓe ɗo anndi ko alhasan alhusayn o oɗo ɓuri moƴƴude e wiyeteɗon yani alhusayn ɓe fof noon koɓe moƴƴude kono aray ko oɗo ɓuri moƴƴude no Usayni yeeti hen ɗo ni o wi nelaɗo manti oɗo nelaɗo maki ibni hada sayyid wa sayuslihu llahu bihi bayna fi'atayn min almuslimina wo oɗo o ɓiɗɗo an ɗo ko kohojo ni Allah ene fawi moƴƴinirde sabu oɗo hakkude feddeji nder julurɓe ɗum noon Allah o moƴƴinir sabu oɗo hakkude feddeji yeddodirnoɓe sanga yeddodiral ngal yani hakkude Ma'awiya e ƴissan ko anda ɗo e jungo karmakoɓe ɓen e Ma'awiya bon Abi Sufyan ay ɗum o anda ƴissa on Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinno oɗo wonno sabu moƴƴingol probléme o yeddodiral ngal wi hakkude julɓe ɓen sabu nelaɗo ko woni ko noon wonirta